wila ukia amba uyuka kako nunupa wila ukia uyuka kako nunupa awe wa uyuka kako nunupa yewa wadi nkasake mukulu ya didi miketu dine mwana pano kemfu ikumutu weke ukulu koenda ne mukombo uwa nunupa ke kumfulo ke wakushika uwaenda groupe de griot tuibalanga tuibale sentwe kamale malango lwapeta kesde kostampande kuatako yewa shile kiwudie kia mwana wishe ukamutana ke mukulu tata zangu la progress bana panoke wakulu tata kabwelulu la bilo ne tata mbulu kabango mukolo 6x6 oh kayembe shentemba international wa musongo wila wukia uyuka kakonunuva ne banka sampeke wadi ne bakashi abo utula ne bana anona wokewa tumene kutuma bukulu wampikili wa mugaji tata ibunka sa wanyeke mon général major Banzelu Bunji Dieudonné ne mulunda nandi Jacques Sungu Jigita ne tata lieutenant général John Numbi Wanzantambo bamona wakungi tuiwa kulu ino mungenyi bankasa banyeke André Monga walolo Bijou Monga dingila bantu batame mungenyi ni ale John Seya Kalunga navuluka wa milolo umba wa makonga Sofia tanda yotu ashikete inovine nayo yivadi wa mashina ne bankasa ne bakulubine bantu mboke bende tuwavuluka profe mutonko lelunda wangoi kachi malunga ne tata ngoi kilowo Jaguar Prince Mukala l'impresario unena na manyi batata watu andi tunia nabo bano nabo ke bafweke bende tata ilunga kasamba inandike mulale kuwa kalunga mufundiji lerwa nena ne balolo botwaji tujana bo bano nabo ke bafweke bende kasongo muturonda kena tutumwimbile tutumbuyu bonso ke balale malango lwapeta nena unena na mai ne balunda botwaji tujana bo bano nabo ke bafweke bende twanda tata feru shikilonda uchila shushu mulunda wangoi ne Sam Katuntu washile mama Rosa tata kishi waba mulwamba ni nyundo waka mfungo sempa waba kawondo tofe mwana kasongo waba kafinga ne kisandi wantambo bantu mboke bende bengiri washaka panga eveke wakadilo ne tata nzadi tata kalulua ne lolo adishi kumusao ne tata mbakilo wa Salomo ne ser media merega ne mube ibere ndemba ne tata pasteur Kabongo Boniface turine bafundiji prof Sanga Alfred ngoi Kazadi ne prof Mutonko Lelunda Kachi Malunga twadi ne miloko mitumbe Muse Kabila Laurent Nendai Emmanuel Nenkolo wamena masolwa ngole Kisuku mieji yanfula diluba Diana Mukanda wakanda bashani twadi la bapolitisien bakatampe nabo ke bakwe kulala kuwa kalunga mulongo bishaka bange mumbaki amitala kabimbi ngoi kangongwe mwamba maleba nabo bende kuwa kalunga ulanda bukatambe bano pantanda yo tata localité monga makonga sukadi Dieudonné ko ilwako tata mbuya mibanga kebende boba wotu adi tusangala bionawo banonabo ke bafweke bende inoko abene amiwaleza ukitula minene rumi nakudi muna tata nakudi muna lolo okelu wako bine ikiyampe kulemeka Yehova tata kitogo kialeza Père Alex tela idijina diandine moyo son excellence Celestin Mbuyu Kabango Mukolo 6x6 Louis Mukudilolo Docteur Nene Ilungankulu Pamone tata représentant légal CPNK David Umbakilo Bangoi Nevie Simon Umbi Munu mialolo mande Nandike mukulu wila wukia uyuka kako nunupa na imbe wila wukia tata awe uwa uyuka kako nunupa yewa wadi nkasake mukulu ya didi miketu dine mwana na nchoke mfui kumutu weke ukulu koenda
tata ne mukombo wanunuva ke kumfulo ke bakujika uwaenda wila ukia uyukaga konunuva banka sampe ke badine bakaji abo abagutula ne bana kanona woke batumene kutuma bukulu wampikilu wa mukaji tata ivunkasa wanyeke tata mubanzo walolo nene kasilu ni mwana wongo kafu timu fuijako Laurent Lorenzo sponsor wa la jeune songo alumeya inombiaka nayo ke kisonga ngabo wukidi André Kalenga mwane tu wakumpumpa très fort ambakudi ya kuami wa muini atata akuyoku wankomena shina basonga yemuka jilelo kamudishi ya vokale awona wo wila ukia uyukaka konunuva Honorable John Kasonka ADGA FPI Nemedara Ilunga Mulumia Zizele DG Grand Travaux amba mwanda mukizungu dialelo kosoka udina va kufintaganya shigudi va kufintaganya tata uvitalubilo konyema waki kenyashia vanomiana amba namba waki kenyashia vanomiana kevaka kimbe kudia watuela diodi washoka wake mutanaka kwa kele waiya vadiane vana aveshikudiva kufintaganya bine kawalanga ko waile ko wadi widiane nyashia ni kalungu koshene tunyumu kane kilungu wambwala dine nkawa kutakojoka wila utia Lolo Marie Ilunga Salima DG Efrata ni tata Kala Lambayo Christophe secrétaire général lelo alolo Liane Ilunga DG Koidro washa yuandu washa yuana wa muzo wenu Lolo Kabula Imelda washa yuana wenu Kiki Menyembo Grand chef Kasongwa Nyembo Yves Kisula très fort mwine mwipata mwani wila ukia uyukaga konunuva bine tuiwa lupito yewa wadi nkasake mukulu ya didimi ketu dine mwana panone sendwe kamaleke mukulu ingénieur Jacobo Nandike mukulu ne LMS studio Sakam kankamanai ni wami mbutwile tata watete Nandike mukulu ne tata Ilunga Mulopue photo mandem woko Kinshasa nandi wa nunuva papa mande oh mama Doris Kusensu mepata kankamana tata honorable Marmon kilo wokietu aiye mwine kalu ike kalu wabitufu uwa ule ulumbu wasama uudi honorable Kabongongoi Bongoi très fort ne commerçant Kabongongoi ntambo wa mulwala nawo iwakomo ne tata honorable Leo Marcel mwine kanyama kamutombo mukulu tulina wabaluwa wakomo administrateur Hippolyte Alika tulina di mukulumbe burumestre kulumumbi Douglas wamulimete ku Kinshasa yaye mwine fondation Dudu Nkulu FTN mwanda wa développement intégral ya kumanono oh honorable Mbayo Pelesa aye Stanley munu mialolo Eveline Monga ni tata honorable Mayele Sengwe Kawoja oh
tata secrétaire général Kalalamba yo Christophe nandi wanunu tumudila Sang Alfred prof savant congolais muzungu fita ke mufwe wila mudia